Dobrodošli u još jednu epizodu profesionalne analize medijskih naslova. Pa da vidimo kakve su nam to degutantne rečenične konstrukcije mediji pripremili ovaj put. Prvi naslov glasi: Tamara Garbajs će postati gospođa Vrdoljak, nakon mjesec dana veze udaje se za šefa bivšeg dečka. Ovaj naslov zaslužuje da ga se posebno izdvoji zato što sadrži maksimalan broj ljudi za koje nikad nisam čuo. Znači, ne samo da nisam upoznat sa činjenicom da postoji osoba nazvana Tamara Garbajs, nego nemam ni pojma ko je njen bivši dečko, a još manje ko je njegov šef. Tamara Garbajs će se ove srijede udati za svoga odabranika, liječnika i predstojnika klinike za tumore Danka Velimira Vrdoljaka. Zanimljivo je što je dotični šef glumičinog donedavnog partnera pročelnika klinike Andreja Rosta. Njih su dvoje prekinuli u lipnju otkako je Tamara sa svojim budućim suprugom. Dosta informativan članak. Dalje kaže: prije Rosta Tamara je već bila s jednim Vrdoljakom, redateljem Mark. Ovdje je naime riječ o tome da dotična Tamara je stvarno odlučna o tome da obori rekord u bivanju sa maksimalnim brojem Vrdoljaka i dosta blizu dolazi, znači bila je sa 2 Vrdoljaka, rekord je iznosi 3. Ali ruku na srce, Vrdoljak nije neko pretjerano rijetko prezime, tako da Tamara, ako nas želiš impresionirati, probaj oboriti rekord u bivanju sa maksimalnim brojem Palmotića ili Pauletića. Idući naslov: Lidija Bačić oduzima dah dubokim dekolteom, fanovi u deliriju. To ova majica ne može izdržati. U slučaju da niste shvatili što to točno ova majica ne može izdržati, evo ova slika pokazuje kako se u stvari misli na pritisak pod veličinom Lidijinih grudi. Budući da su Lidine grudi stvarno uistinu ogromne, kad ih se pokuša staviti u tako mali prostor, one pružaju otpor, stvara se ogroman tlak i jedna obična majica poput ove to stvarno ne može izdržati. I za kraj, Rozga i Vjekoslava Huljić iznenadile dubokim dekolteom, na Oliverovoj komemoraciji izbacile grudi. Pa po mom skromnom mišljenju mislim da stvarno nema ništa pretjerano iznenađujuće u činjenici da Rozga i Vjekoslava Huljić okolo izbacuju grudi. Dapače, bilo bi iznenađujuće da Rozga i Vjekoslava nisu izbacile grudi, eto to bi bila vijest stvarno vrijedna pridjeva, iznenađujuća. Ali u cijeloj vijesti ipak postoji nešto iznenađujuće, a to je da koliko god čovjek ima niska očekivanja po pitanju medija i njihovih naslova, svejedno se iznenadi kad vidi da je neko pomislio da je prikladno u istoj rečenici spominjati izbacivanje grudi i Oliverovu komemoraciju. Moje ime je Tomislav Primorac, to je bilo sve u ovoj epizodi profesionalne analize medijskih naslova.